Kohimen kopara bayit ha utray Jesus Christ. Mindakas ni don ka jimpule naka kitab jinkain kaba kranshai kadar hangi ba uble ubbat ya kaburom jamu uble upeni ya kaburom jamu uble upenkoi yangi iway paiway da kabor jamu Dei na kataga daw ko kimen ko para haba ti pai di Israel kilas liang ba ki kalam gin saya ya ke jing don jingem chongi ya ke jing dri barra kin sa ya ba kila ud persha ya bu Moses ba uble una yosno ya ke jingu jongi uble yosno ia ke jinge kabaki ya kendu ha ke jingim bad ula kot ia bu Moses badu Aaron ha kedesh bad ula beta ia bu Moses ra ia ke dingdu bad hukum ia bu mau siang ban pinmi kenamba kaburam jongo bele kapau hakamati paipa kajingku jongo bele kapau hakamati paipa badu bele ukwa bade mau ukit ia upaipa ude mau ukit ya kajingkit kali nagaventa ki paipa bad kai kabajia Moses ulara ia udingdu naga jakaba labu hangno labu ya kadingdu ha kasunduk jutang ula say nangda ula lay ula daka jingdong jaka jimbeta ula tit ya umausia ublay shimla ong ya tit ya umausia henry ula tit arsin ya umausia ka kalami henry ublay ula pe ya Moses nga ong kumno iapi Moses ula kenmau ia kaba ula le hamriba haba ki pai Israel kila kardu hamriba ula ra ya udingdu badu bla ula anti ya umausia bad hukum ya umausia pan penmi kala urlam minda Moses ula mlin banle ya kaju kam ula yai shakamat henry shimlas ngap kaya kaba ublay ula bonsin haga jingim jongi ni bakala ya kane ka benda nis ngap ya lade nis ngap ya ka jim parkat jongi ni parkat kumba parkat ki briyo bad ngile kadba ni mod bonsin kala balno parsha eka sain tujo ujisu la angyawu Petrus ya ubala pla ya kajinge hakamat ki apostol ko jisu melong ukunu blebe melong mesaya ujisu la yaro yawu ula melong mausia ha lor jome ngante ya kabala namar pedon ke jinge kabaskem namar kane kalongka nongerim jonge jinge ban pala ba ujisu ula mukodo blay badu jisu la yaro yawu Petrus nama omde kibri ba penbau ye pigade kamshim wan na ka jimparakat kibri ya kene ka jimpala jinge henry kawan na umensiam bakoi ujisu la yaro yawu henry hadin shipor arpor haba ujisu la kumno ula umud ban penim ya ka parte kumno ude ben shashitom u Petrus wong kotrai pimde ben le kumne pimde ben kren kumne pimde ben shashitom kumne bad ujisu la kosoitan nama piperkat kumbriu omju perkat kumba perkat ublay hoy ula pla ya ka jinge haba umensiam bakudo la penslayawu henry shipor arpor ula hiar no bian shaga jinlom briu
Barulah perkat kumba perkat kibrio. Kumno Jisu laban ya. Umpat laban syempang. Ya ke jingmud. Barka saindur ke jongo balai. Ya ke burung ke jongo balai. Ya ke jingkuit ke jongo balai. Bad u Jisu ula maham tengah ya ula ong. Kosoitan petno. Balai. Ha ke jinglong brio jongi. U soitan u aptab. Ban penshoyen. Ya u Moses pat kalaji ayu. Ubala kongo ya ubalai cylinder. Shipor harpor haba yusno ya ke jingud but ke jingkinyim joge brio. Ulas tamban perkat kum brio. Ula klat ya kaba ubalai ula betahawu. Hukum ya umau. Nama ngakwaban peni ya kaburam joga. Ngakwaban peni ya ki hikaya ki paiba de manga bakit kle yaki. Ladang ngalawan yalam yaki na Egypt nganang roban sumar yaki ay bakin nang tip yakan hi Henry haba u Moses ulatit iya mau kay kabapoy kibrikin berkat de namar ka dingdu namar u dingdu lami u de namar u Moses lami kan bad kin kalat ya ubre badu black on pay namar ba Pimshim la kongo yanga, pimshim la penbana yaka burom jonga, yaka jinkoi jonga, yaka jinkit kli jonga, hau hakamakit paiba, menum deban rumshu sha rikana. Yaka jintam sning jongo Moses, la kangla diawu ban rum sha ka kanan, henre kala aila diawu penban ban rum sha banen. Utrayu belai ula pensitam shiporiavu Moses kenamba uksud unamyo kabu ban penjor ban pan ya kamensiam jungo Moses. Haba ubelai ula ang ngakang ye pi ban rung sya kanan namarba pim shimla kongo yanga kala jayu hawu Moses kapop kaba ula lek persya ya ubelai kala kuigno lembaga taka jimpen chitam. Tenteng haka jingim ke jongi kawan ke jimpen chitam kalaban long ke jimpang de lese namar ke jingtam sneng jongi utrayu mud ban pen kuid yangi lembaga jing chitam utrayu mud ban pen pelai lo yangi naga taka jing chitam kenamba ngindu yok kebane ko himen ko para ngimde ban do jingkarmen habawan ke jingi lese don ke bor jongo bangmen wa apta ban pen shoy Ladau Jisu keren tinggal ya u Petrus kaya kaban saja uksud unsa stang ban shimpura ya u shim kabu ya u haba u Jisu la petno ko soitan kaya kaban jia omde u Jisu la beno ya u Petrus henre ya uksud ula persyang ban shim kabu lemba u Petrus bonsin u ble u keren tinggal yangi ban be ya uksud yangi lese u belai u sha ya ka jimpang jing shitam ban bet ya uksui nangi henre ngide ban lok ke bayaine bayaisha hapadeng gijinge wa bonjai knamba ngindup yok ya ka bayinam haka jingim ka chami kotra Jisu karko kardo yangi pensle yangi pen kud yangi ya da yangi sumar yangi da ka borjame knamba nginom ngop haka pop nginom jingai name ngilong ki jome shilan der ka jingim chami eni aro yaw trai Jesus Christ